newydd gwmpo, a sa'n gwybod beth sy'n bod. Mae'r beth yn bod, oedd poen dy fe yn y chest, a sa'n gwybod beth sy'n bod. Hello? Nick? No, Roger, I've got an unconscious casualty. I need an ambulance and a defibrillator, please. Okay, yeah. Tear open package and remove pads. Peel one pad from plastic liner. Place one pad on bare upper chest. Peel second pad and place on bare lower chest as shown. Do not touch patient. Analyzing rhythm. Shock advised. Charging. Stand clear. Stand clear. Push flashing button to deliver shock. Shock delivered. It is now safe to touch the patient. Start CPR. Give 30 compressions. Then give 2 breaths. Give breath. Give breath. Stop CPR. Fel chi'n gallu gweld, mae'n beiriant rwydd i ddefnyddio achos eich bod cael eich arwain bob cam o'r ffordd gan llais y peiriant ei hun. Newch chi ddim drwg i neb, oherwydd os oes dim eisiau sioc ar neb, wnaeth y peiriant ddim ei roi.